جروجاوایا برنامه کی تایبەتە ji bo rewşa Rojavayê Kurdistanê û şirûvekirina li ser mijarên cuda cuda di dengê gelê Kurdistanê da tê weşandin. Di vê bernameyê da li ser rewşa ramiyarî, ewlekarî, civakî û giştî li Rojavayê Kurdistanê bi awayekî babetî û zelal bi nêrînên cuda cuda tê şirûvekirin. میوانên bernameyê ji kesayetiyên naskirî û çalakvanên siyasî û rewşenbîrî ji hemû aliyên siyasî û civakî li Rojavayê Kurdistanê ne. Şoreşê me ê Rojava abratiya gelan e. Me neçûye li ser erdê kesî, me tehdê li kesî nekirê. Em pişta xwe bidin nema baweriya Kurda metê em ê nikarbin parastina bercewendê xwe bikin wê İslam siyasî serkevin. دولت ترکیه به همه هویتیا خوا کریه دوره جبی کو عفرین ببن خینن زاتن ببن ناکوه جروجا یکمین ده سرکه روشك لروجاوای کردستان هي روشك اوارته هي روجا نبدهان و دهان شهید معن هي لپینا و قاراسینی خاکی روجاوای کردستان کرد آمدن کل سر طاوله مفاوضات حاضر ببن بهیز حاضر ببن به پروژه حاضر ببن جروجاوای گهدرvanên hêja yên radyoyê dengê gelê Kurdistan li her şûnek bin silav û rêz ji were hozan Efrînî careke din bi xelekeke nû ji Rojavayê ku wekû bernameyeke girîng derbarê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê hemû tiştên ku li ser holê hene ên gunû pêşkêş dikin. Di radyoyê dengê gelê Kurdistan da em careke din em bi mîvanên xwe re ne herwiha em bi xelkê xwe li her çarperçeyê Kurdistan û Ewropa û Rûsya û li her şûrkê guhdar dikin em bi wan re ne em ê bikaribin dîsa careke din li ser rewşa ku niha li Sûriye û li Rojavayê Kurdistanê li aliyê ewlekarî û siyasî da ki heye em ê şirûveyên xwe و همه گهدار بکن و همه به میوان خورا همه درباره روشا هری داوی لعدلب و عفرینه و او شر گنها تکرن همه شروعین بوان راجی پیشکش بکن و گهدار بکن و گهداروان مجی و بمرابن ام بهیوینه به هر جاری دا هم بکاربن برسیوا خلق ما لهر شونکی بدن. د برنامه ایرودا چارانویسا ادلبه و عفرینه و شری کو لسوریه دست بکریه به تایبت اف شر داویه یکو لسر ادلبه ادلب هفت سینور عفرینه ادلب هفت سینور حلبه ادلب هفت سینور لازقیه ادلب هفت سینور حمیه تیوه و تای ادلب پرگرینگه اف جالیه پارزگاه سوریه و لی جالیه دولتا جی ادلب هفت سینور ترکیه تکارم بیجن ادلب نزیکی دریا سپیه ادلب باجارکه گل گرینگی سوریه لگل عفرینه عفرین به همان آوایی گرینگی آخواهیه کو دکوه آلیه روج آوا باکوری سوریه جبر ویه که عفرین حد داگیر کرن جالیه ترکیه و کومن چکدار این بناوه اپوزیسیون سوریه ادلب حد داگیر کرن دیسا جالیه چکدارن جبهت نصره نهاجی گلک ناول خانانه و گروپن دن گلک هنه اما ببیرنگی راسیا و شری به میوان خورا اما پار وکن میوان ما لشهباء هفت سروکا کانتونا عفرینه لشهباء رزدار خانم شیراز حمو هر وحالا هریما کردستان میوانه کی نهات اوجی شهباء هات ایرو میوان هریما کردستانیه پارزر رشید شعبان اندام مکتب سیاسی یه پارتیا یکتیا دموکراتیک کرد لسوریه اوجی مرایه
ام نها ام بخیر هاتنا هر دو میوان دکن میوان برز جبو برنامه روجاوای ام دست سری دا لبا ماموسته رشید شعبان صلاف و رج جوارا سواس ماموسته هن آلی روجاوای کردستان هاتن هریما کردستان هاتن و دست بی که مگوتون بخیر هاتن وکی دنجی روشا داویه هن چه وده نرخین لروجاوای کردستان وکو که هن لوربون و نرخاندنا و لسر اف شر لسر ادلبه و پیشکفتن داویه خاندنا و چیه فرمو سبات بگمان روشا و جاوای بشک جبشا سوریه جکریزا سوریه اف 8 ساله 4 ساله نه ام وقت کرد روجاوا بشک جوا کریزینه روشا روجاوا به تایبت وقت دولتا ترک بشک جوه دادگر کری و هرم عفرینه جبر ما تصدیق و کریزه ده گوتی شر سوریه ده به لسر سوریه جیه ایرو و شهر ادلبه ده به اب شر لسر سوریه اب دولت ناف نتوی چه وک امریکی چه روسی چه ترکیه چه ایرانه اب شر نابنا واندانه لی برای دستکایه و وکالاه اب شهر ادلبه ده به بگیمان جدای شهر هرم عفرینه یا روجاوا جبر ام وک ملته کرد روجاوا چل هرم عفرینه چل کوبانه چل جزیره ام خودی ماون دوزک مایه دوزک مرواتیه انسانیه دموکراته اما اف شهر الادلبه به شهر تروریستایه شهر ترکایه شهر لسر اف کسی کمیت چتا دخوازن سوریه خراب کن دخوازن روشا سوریه تبلهو بکن جبر ویجی دولتا ترک وقت دولت کی داگر کرد با کلی سوریه سر شريط حدودي جراب لسحاتا ادلبه دخوازه تبلویه بکه دخوازه نرحاتیه بکه آرامی تنبه جبر ایرو ملته می کرد حیزه می شروان چه یا پکه چه یا پجه رولی که خواه ارینی هایه رولی که خواه دجی تروریستی هایه دخوازه و رولی هندا بکه تبلهر بکه دبیجه کرجی تروریستی تبی ناسکریه لهرما کرد تدا جنه دکه لهرما تدا چه یا پکه یا پچه جنه دکه آرامی تدا هایه برخدانی تدا هایه و تجاری ام وکملته کرد ام قبول ناکن هم ناو وقت ترکیه دبیجه چه یا پکه چه کرد وقت داعش نه وقت کمیچتانه اف ترکیه دخوازه تبلادیه چه که دولتات ترکیه لی اما دبیجن وقت ملته کرد چراسریا دوزا کردی لسوریه چاچوه سوریه تجرم قبل ناکن سوریه وره پرچه کرن خراب کرن دبی روزی که پیش دا چراسری چه وره چه کرن دوزا کردی شامه چراسر ببه و تجاری اب تروریست دناو عرده سوریه نمینن جبر ترکیه دولتا ترکیه سروکه و اردوغان تف اخوان مسلمین اف تنظیم سیاسی دخوازن تبلویه چکن دخوازن چراسر نبه روشه سوریه جبر پروژه وانه که تبلویه لسوریه چلوه گلک سپاس ما مساعدی شوفا گرم باور نها لبا خانم شیراز حمو هفسروکا کانتونا عفرینه لشعباء مرایا خانم شیراز حموهن بخیراتن سر جوامین جی بخیراتن نها وكوهن لناف روشا روجاواي كردستان وتايبت للشعباء ودر دوري وجي شرهيا شركي گرم هيا نها تيغوتن رژیم سوریه دخوازه به افکاریا روسیا
ادلب بخي دستي خو قالوا اف اگر ادلب يعني كاتا دستي رژیم سوریه يعني رژیم سوریه و چبکه ام تو خواندنا و دخوازند و بارید فرمو برای سلاف جبو همیا سلاف جبو همو گردروان هجا تابی وکه ما مستجی نرخاند اف 8 سالن کریزکی هری کور دهندر سوریه دا دقاومه همو اف دولتن یک و دخوازند برجواندین خواه دهندر سوریه دا بدن مشاندن برجوادیه کی گوری او دخوازن جی یعنی مروف دکاره بنرخینه دروشن کو دستری دا قویمینه و حیانی کو ایرو روشن دا قومن يعني ام دكارن بيجن انجرا يعني براني دا فوضى کی سیاسی هيا اف كريزا کو تيجيان كرن هركز دخوازه سروريا خو دهندر سوريا دا بده رو نشکاندن هركز دخوازه برجوانديا خو بده پارستن و ايدي جبونا پیش روجه جبونا پروژا رجلاتا ناوین یک وقت پناسه دکن هركز جيه کی خاطه دا بگري طبي افتش حميجي لسر حساب قله يكو قال هرتم تمني ودده حياني روجا ايرو يكو نهاجي هرين داوي پشکتن يكو د سياسي داتين چيكرن انگو امبيجن دملي لشكري دا ايكو تصعيد كرن كي يعني بلندون كي شر نها وكم تماشا دكن ايرو د ادلي بدا تيمشاندنجي بتجاري حساب قال نهاتيه برچاو گرتن و تهمیش کرن کی جراحتی چیکرن و که ام دبیجن شر دولتا ادی قوماندن هاتیه روجوی يعني بخواجي نهاك د منطقين وكا ادلب داجي وكا متزانين اف جيراد بيجن مناطق خفض التصعيد ايكو سروريا ويجبونا و مثلا دولة روسيا وتركيا وايراني يكو اف تشقرتن دس خاد هندر سوريا دا اديفان هريمان ريفبرتيا ويبكن بيشنكتيا ويبكن لانها ام دبينن روسيا ونظام جديد هندر ادلب دا شركي يعني كوردر دخينن راست بلكي ندنا نافندا ادلب دا اللي دوري ادلب دا يكو وكم دبيجن دوري ادلب دا دقاومن شركي دخازن بدم بيش شركي للسر اساسي طبي تناقض كي دردكه دخازن وكا اردياكي جبري دا واناجي بشنيار دكرن روسيا و نظام و رژیم و ایدی وان دوران بگرن دست وقت حکومت سوریه ایدی رادستی حکومت سوریه بکن عین اردیا کی وساطه چیکرن لی همان دمه دا دولتا ترک دهندر ادلب دا هيا چتاین ترکیه کو پیشنگتیا شر ترکیه دو دره دا دکن و د سوریه دا دکن اف چتاین یکو پیشنگتیا سیاست ترکیه دکن بوان بکارتینه او نادو داره دا هنه ما عجبا اگر کو ترکیه تصفیه کرنه کی جهه التحرير الشامرا نده چه کرن و تمامی لهمبری دولتان لهمبری جیهان و وری ناس کرن ایدی اف پیشگیریا ترور دکی اگر کو تصفیه بکجی و هندر ده و معارضه کی الهمبر وجد جهه الوستن اپوزيسيون فصائل معارض او جهه الوستن خودر بخن ایدی ترکیه في داره دا کتی نافبر دخطان چو هم دبن کتی نافبر دخطان دا نافبر روسيا و امریکا دا عینی وساجی دهندر ادلب دا يعني ديسا كترين كتير نافات دو خياران يعني در البيشاوي هنا انغو بشجيريا هي تحرير الشام بكي انغو وي حل بكيجي و يعني هلوستكيج بفصائلان ببيني ليه هولدان روسيا وحكومات سوريا النظامي هنكو ايدي ادلب دخازن بدس خوابينن ماريه دوليد كلاكي ويرا هي دخازن واريان سروريه خل سروان بدن مشاندن واريان ذات بدس خوابينن يعني هالوزن جدا وصا درد كفن ونهاجي ام دبيننجي بلكي تمامين وكرسميات وكفرمي جبونا حملاكي لسر ادلبي دراغاندن مثلا ام نقولنا بدل العمليه العسكريه كرسميا لشر زد تركرنا ما مش نها برشارك البرده يعني بنرينوا اف شرق يقول ادلبي دبي و باندورا خواب خرابی سر عفرین نک زیادتر یعنی بونمونه
تيغوتن كو او خلقي قدرافن جاءت لبيت تاف دشن عفريني قالوا افود عفريني دوي ما ترسيك تنا بيجبو هين زيداتر جوهرتنا ديموغرافيك چبه اره ذات دولة تركيا يعني دزاني شرينها كو الادلب دقاومي البته گوچبرین به هزاران گوچبر درن سینور ترکیه دا ادیل و داره دسکنن هنجوان گوچبران هنجوان فصائلان دربازی هندر عفرینی دبن اف مترسیه که چه دکی کوب جهکرنا زیدتر جوا فصائلنا جوا فصیلان ورد هندر عفرینی دا جبرکو اوی چه حجت بگری لپیشا رایا گشتی و چه بیجی اشتا شر لادلبی دقاومي گوچبرن ادلبی از همیز دکم وهركو بتشي زيداتر ويدا عفريني دا يعني صلاحيات قا زيداتر دبن نافي چدا دبن نافي بارستنا ما في المروفان دا يعني از وكرية كي انساني از دم ديار كرنجي واز مجبير فانا بجي بكم واز مجبير تشتان جوارا بيدا بكم يعني او ترك ويفا تشتي استغلال بكي يعني اف شركه ودقاومي جي جبونا خدي صاب كاربيني ايفا تشتي استغلال اكيد هندنا عفريني دا بده تشيكرن باشه ماموسا مدي سوفاگرن ماموسا رشيد قالوا اف روشاكو الادلبي منهاج ماموسا شيراز حموجي برشار كر يعني اف خلكو كي جور درابي بربع عفريني دارن اللي بقى عفريني نها ما مسجي شيرازي قلت يعني ما ترسيك مازن تشي به و تركيا جي باوكي غوري خود خوازي بكار بيني و استغلال بكي قالوا تشي غرك اولي كرديكو هول بدن با جهاني الولاتين دنياي د سازيه نو دولتي دا هول بدن ريل في ما ترسي بگرن بله بگمان دولتا ترک جروجا روجا هریش عفرینه کری داده کر کریه او خواسته که خواه سرکه هبی بخواست ناسنامه هرما عفرینه وره گهارتن گهارتن که دیموغرافی چه بکی افجی بشک جویه افجی بشک جوا حربیه اف ترکیه آماده سوریه سر و بر خرابه که جبو خاطره عفرین خرابه به جبو تغییر دموغرافی روی چه به ایرو شرایط ادل بده به ابجی بشک جوا حربه و سینوریه بخواسته اب کسی ادل به باز ده در عفرین دا به جو بکی بناوه مرواتیه بناوه کشبری بحال نافکی به اما اوا داویه دولتا تک بخواسته گارتنی که دفنی چه بکه تغییری که دیموغرافی چه بکه ابجی استباریا دولت ناف دولتی همویه دولت استباریا دولتا سوریه انی اف کسی کچ برد بن اف کسی که جماله خواه درد کبن دبه جیه وان ده لبه ناس ببه نه هر کس جئد لبه او در دوره ما مستا چما رژیم سوری وهذا كي رژیم سوری دا آلیکی دا حکومتك الشرعي دي بينه واندام يو ان دا نهاجي وتشتيك هند بينن حکومت سوری بویر رژیم سوری بویر انگی نزدیک دبی کواته یعنی خودی و خلکی در نکوه لدوز خلکی خود در نکوه یعنی پیش روجا و يعني و آلیکی دا و چابه و اپوزیسیون جی هین خرابتره دوی آلی دا اف مجار و چاوا وره چاره سر کرن مخابن نه رژیم سوریه نه اپوزیسیون تبر یا دسته ونداتنن و بیچارنه جبر مگو اف شرین هاد به شر لسر سوریه دبه سر آخاقا سوریه دبه لسر پروژه ترکا و روسا و امریکان دبه جبر ویجی ملتی سوریه بسر و بر نخودی بریارن يعني بريار دسته وان دركتيه او بس بريار العرضه كارتين شردكن تمنددن كشتن وخراكرن دسته وان دايه اما بريار افاكرن يا سكناندن يا شرب بنبي مخابن ندسته نرجيم ونجي اوبسينيدا جبر في امد بنن شرد به ند خدمتك
ملت سویدای چه کرد من چه عربن اف شرط تنه خدمت و کسین چتان دکه و هفنه هزین تروریست هفنه دخوازن چارەسەری چێ نەبێ لە سوورێ بەرخوا بدێ دخوازن چارەسەریە سیاسی نەبێ تم سیلاح هەبێ ناو ملەتدا چ عدل بێ چ دەردورێ حیا ev opozisyonê ev naskirê bi navê Tilafê ev İxwan Müslîmîn serkî şewan dikin li Hemîza Erdogan da li Tirkiye rûdinê ev jî dixwaze şer berdewam be ev rewşê heye ji bo kanibe rola xwe be kanibe wek bibîne ew serekeye ew xwediyê Sûriyê lê ev işte dibe em dibêjin wek çû miletê Kurd be wek çû wek partî bin em dibînin rojekê pêş da dibe çareseriyek siyasî bibe em li çareseriyek siyasî bigerin em guftugûyê bikin em wek miletê Sûrî dibe em sîngeme vekirî be em kanibin hev bikin kongerekî Sûrî bikin û ev jî bi sereke berpirsiyara rejîmê ye dewletê ye dibe rojekê pêş da ev şerê bi silahê bisekînî lê hat naskirin piştî heyş salan qedin salan heye ti carî silah kiştin xirakirin ti çareserî nekir ne dewletê wek rejîm kanîbî ev hêzê de eskerî çi çete çi êdin tune bikirina û ne jî opozisyonê kanî rejîm tune bikira bi silahê ji ber wê em dibînin dibe rûpelek nivebe dibe bi berpirsiyarî çi rejîm çi opozisyon dibe rûpelek ne dibe li çareseriyê bigerin çareserî jî bê guftugû bê hîwar bê lihevkirin ti carî ti çareserî hêrima Sûriye nabe û ji ber wê jî roj rûwê miletê me çi Sûrî be çi Kurd be çi Ereb be qeleng dide temen dide li Efrîn çawa koçber bûn li Efrîn çawa hat talankirin îro miletlê id dibe ew jî tê talankirin ew jî tê kuştin ew jî koçber dibin. باشه ماموسا می وگرم با تجارت کردن ماموسا شیراز همو هون چاوا دخوینن یعنی ماموسا رشید بیجی بریارا رژیم و اپوزیسیون نبدا سیوانه اگر نبدا سیوان بو ام لور دکارن پرشار کی جواب کن قالوا چما دیالوگ آلیه کردی آلیه به اپوزیسیون را بردوام دکه و آلیه جی دخوازه به رژیم را جبو چاره سریه گلو اف چه مسئله اگر بریار هر دو دستی واندتنه چما گلی کرد بریار کی خود سر بخور ناستینن ماموسا شیراز او پرس جبو تایا الو او پرس بوتا مکر الو دنگ نتی ايه ماموسا شیراز بقولين بري ذي قطب بي الو ايه تمام امی باربن نها پرسیو ما اوه یعنی ماموسا رشید بیجی بریارا اپوزیسیون و رژیم نبدا سیوانه قالوا آلیه کردی دبی چه بکن چه تعامل بوان را بکن لی چه بکن چاره سری چیه يعني ما جامعي كل هندر دستوري داد هندر باكور ورجلات سوريا داد دياره روجامعي ديمقراطي روجامعي نتاوى ديمقراطي روجامعي يكود هندر ويدا ام دريه حواري دريه مفاوضات هرتم هنجي يعني تشتيكو اف وك استراتيجيات ما دهندري كارداجي ذات پیشنگتیا و پروژه جی گله کردگی پیشنگتیا پروژه نتاوى ديمقراطيكي كونها تيرو نشكاندن و هاتيه نشكاندن د باكور و رجلاتي سوريا داجي جبونا وك سريد زنب وارو بم او قطبي لوك حكومه سوريا جي وك هيزن اوبوزيسيون جي بيليا حكومه سوريا يكو غداي سياسه روسيا و نها تم جاندن وك هيزكي مشروع
جيرا ديار كرجي دهندر سوريا دا وهروها هي إذن أوبوزيسيوني يكو دي جريداي دولة تاتوري يعني أف هزن أوبوزيسيوني أم جدس بيك جوان دا بيجن حمو يعني أوجي شرط وشمرجن خوش بونا دولة تركيا دا بيجن حياني يكو يعني بوان را هفگرتنه مثلا ام بیجن ریا دولیان مثلا او ناس شرطی خواه فرض دکن بیجن شته ام قبیل ناکن دبن سروریا نظام دابه بله من بحثا اپوزیسیونه دکر اپوزیسیون سوريا نقطة إنكو أو خلافا بدولة تركيا هر وها لا تشتك دفرداتين ناسكرن هر كسي كو دستي خواكري هندر سوريا طابي هر يعني هر کس خواسته برجواندین خود سر حساب غنجی خود بده مشاندن یعنی چاو دولت ترکیه لسر حساب و فصل زر حساب اپوزیسیونی یک و حمیس کریه دهندری خود دهندر استانبول دا سر حساب و اپوزیسیونی سیاست خود برجواندین خود دهندر سوریه ده مشاندن هر وها دولت روسیا اوجی چتکی لسر حساب حکومت سوریه دخوازه برجواندی خود ایدی دستوریه ده و هر وها دروجلات ناوین دا ایدی و برجواندی خو سیاست خو بده مشاندن لوکه طرف کردی وکه طرف کردی یک پیشنکی پروژه نتوا دموکراتیک دکه ما گوتیه ایدی اگر کجبو اپوزیسیون به ما بجاران ما چند جاران ما حوار چکرنه هر وا حوار سوری ام دبیننجی ما ام دعوت دشنج همو کسان ام دبیجن دبیکو ام گوری برجواندی قال بخابتن يعني ام جرد بيجن ام قوري مصلحة الوطن برجواندية نتاوي دبيق وام حموتة بقرن تمثيلكي ياكو خلقي سوريها بي بروجايا وانها بي ولي هندر دوست يعني دستوركي سوري دا ين قوري سياستك ديمقراطي قوري نظامك سيستمك ديمقراطي دبيك وري افاكرين دبيك الهندر واف حمو اوبوزيسيوني كو هي دوی داری راجع بگیره و هفکرنت وره کرنجی و ما گوجی ما حوار چدان آوا چه کرنجی لسروا اساسی ما دگود ام دبیکو نری نگل سوریه بیک به یک طبی ام دبیجن تمثیل گل سوریه دکلی وکم دزاننجی اپوزیسیون هیرو جوهر قادر کتیه هیرو هندری دولت ترکیه استانبول جه گرتیه و گوری وان دمشه یعنی خط راس دکتیه جبونا سوریه جی حکومت سوریه هر وا بجاران جی بلکی بون بخا هن گهدار دکن و هم تماشا دکن داخیانین کو در دکن جهلا رو بریا خستر واجه هلا مسده واجه هلا یعنی همو کسن علاقه دار دبیجن ام جبونا تفاوض حاضرن ام جبونا حوار حاضرن ام جبونا تفاوض حاضرن لهفكرنا كي جبونا تشارا سركرنا كي ايدي ج كريزا سوريا را وري داين باشه ما مستمدی شو کردم بابا ما رشید شعبان نها ما بنرینا و وکو سیاست مداره که خلقی عفرینه هند و شریدا جی حتی داویجی ون بشدار ببون هبون یعنی ناف خلقی خود بون گلو اف چاره سری عفرینه یعنی بنرینا ته چه به یعنی چه و چاره سر ببی یعنی اگر ام ببیجن نه انا کنه یعنی ام نخوازن یعنی وکو فیسبوک و در و فلان و تشتی هاناتی گوتن ام دخوازن یعنی تشتکی به عقلانه به هشمندی یعنی چاره سری چیه یعنی اگر چاره سری یعنی گمبج عسکری تنه به ما برای یپکه دولت کی بهشتر بلو داره لی مخابن جبرگو هزا کو هاتی سر افرینه هزا ناتو بو همو دولت ناتو وکو گلک چافدرن سیاسی جی بعثکن کو ببریار ناتو او ایرش لسر عفرین تی بجراندن و قبول کرن و عفرین تی داگیر کرن لگلو نها چه بی یعنی نها دبیگو چاره سری دنها بی جبو و گراندن عفرینه هون چه دخوینن خواندن واجرت چیه؟ بله او دما دولت ترک و او کمیت چتا عفرین دا ترکیه نه دولت ندید دولت سوریه ندید بی نجی ندارتی نه تف دیتن و تماشا دکرن و بیدنگ من یعنی ناسکری بی تاگرکری دولتا ترک لحف کرنا ترکا و روسا و با ارکرنا امریکا بی
جبر مگو خاکا سوریه سر و بر تشتینا به لحظ کرنا اف دولت نتوی چه امریکی روسی چه ایرانی چه ترکی جبر ویجی اف هرما عفرین برای ملت ها سدی نود و پیج بهتر کرد نه هرما کردیه داوی بشک آخا سوریه یعنی چاره سریا و تجاریب عسکری نبه ام ده بینن چاره سریا و به چاره سریا روشا سوریه بگیری دایه یعنی حیا هفت کمیت چکدار هنه حتی هفت چک و سلاح دسته وان دانه چاره سری درک چنابه نل ادبه چدره و نل عفرینه چدره و به طیبت لعفرینه عفرینه جدا که جهرمه دن جبر عفرینه ام وقت ملتی کرد بینن دولتات ترک دولتك داگر کردک کریه جبر ویجی شارع دجوان يعني المقاومة برخدان بهر هاوي مشروعة تبر آخا خوا دجي دولتات داگر کرد بهر هاوي مشروعة شارع ببرکرن چه سیاسی به چه عسکر به اجازه نه جدایه لأما چاره سریا داوی برم دبینن به چاره سریا روشا سوری وگری دایه به چاره سریا رفت کرنه یا سیاسی باشه ما مستر روشا سوری چاره سریا روشا سوری گریدای باشه یعنی ور روشا سوری و چو دمه بنرنا و هانا زلال ببه و چاره سر ببه گلو اف دولت برجواندین خود تفلافی و ده هیا و گروپین چکدار پیشگیری کن گلک دولت هنه نتنه ام بیجن دولت کی یا ترکیه یا دولت پر هنه یعنی گلو اف چاره سری اگر و دولتنا همول هفدن نکن ای چاوا ببه و اگر لهفده جی بکن برجواندی و نامینه یعنی نه همو توش بو برجواندیه اون چه ده بیجن بله داوی قانون بیجن ده هیزنه هیزک تروریست دام دکه سرکشی و دکه و هیچ چیزی شرط تروریست دکه یعنی ایران سوریه امکانه بین ده باشنه ده هیزنه هیچ افچه که اف کمیت چکدار چه نصر و داعش در دوره و سرکشی و اخوان مسلمین اردوغان دکه اف آچقه آشکاره لسوریه و جمع همو دولتا و هیزک هیا چه کردن چه اف نوه مسده به قصده به نو دولتی اف تحالف الدولي اف جي شارع هيزا تورستكي جبر به دبا روشيدا اف كوميت چکدار دبا اف هيزا خوف دبا همو کس ملت سوریه چه کرد چه عرب چه دولت دجی وام و جبر دولتا خلاف الاسلامی داعش لرقه لموصله شرع ملت گیا کرد گیا زرار همو زرار جدید نه بس کرده جدید عراقی جدید اوروپی جدید سریلانکا یعنی اف داوی اف تفجیری سریلانکا چه بی بر چه بی یعنی جبر ویجی تی خواستن انه اف شرع دبه شرع دجی تروریسته یعنی ای سرکه سوریه دا تی خواستن جملت سوریه چه رژیم به چه اپوزیون به چه ولاد پاریس بن دبه دوار روشه دا ام ناس بکن کی شرد کی تروریسته کی شرع تروریسته دکی گر ناس نبه تجاری ت چارسری نبهش برای ام وقت ملته کرد و وقت هزا سوریه دموکراتیه مسده وقت نمونه هزک سوریه کرد و عرب ترکمان مسیحی همون کسی سوریه تدا بشدار نه تدا آریکار نه و نامه وان آچقه جبر ان دبه ام گفتگوه بکن ام حواره بکن دبه ام سوریه لفظه بکن اما اب هیزه چه اپوزیسیون به چه رژیم گبریا ندسته وان دا هنک به ترکا بگردانه هنک چه روس به چه ایران به اب نکن تبریره بستنین ده داوی اب هیزه
لسر اخاکا خوا جان دکن اف اجنداتک خوا دسته وان دانه نه دیجی چارەسەریە سیاسی نیە ئەم دەبێژین ئەوێ سەرکەوێ دەبێ ئەم وا کرد هەم لەبدە بکەن وەک هێزێک سەرەکە چ هێزا عەسکەری چ سیاسی و دەبێ هەر هێزێک هەر کەسێ وڵات پارێز هەر پارتیک هەر چ فعالیت هەبن لە سووریێ دەبێ ئەم دەستێ خۆ درێژ هەبدە بکەن دەبێ ئەم بە هەبدەڕە الكلاك هذا قادما ترى سريع بابرا بكن باشه امی هرن با ماموسا شیراز همو ماموسا شیراز یعنی نها ام بیجن ون خواندنه وجه روشا تروره ایگو گروپین تروریست لسوریه بگشتی چیه نا هیزن سوریه ديمقراطیک دکاری داعش که وکو دولت و وکو امپراتوریه کبو کوتایی ببینه گلو چما يعني هزن دن بتشوكن يعني وكو جبهة النصراونا چما نكارن يعني حتى نهاتمي دهلن وكو دبيجن موتك وك موتك دهلن اف چه مسألة يعني واجه چتي ذات مدید جید باغوز دا دیرزور دا شر ترور هات کرنجی و به سربلندی جی او هزا قصده به سرکت و داوی دولتا یا اسلامی آنین دملی لشکری دا هر وا خبات نوانجی جبونا دملی ایدئولوژی دا دملی ذهنیت دا دملی حاضینات و هیدا شو قصا کارن جبونا و ایدی خبات بکن و تکوشین بکن لاگر جبو پرسات تدبیجی یعنی چما او کسین بچوک دهیلن ذات هین ارکاوان بداوی نبیه هم دکارن وستا بنرخینن مگوجی اونا هر تم وانا دستک جوخارا دیلن و دسری دا دولتا ترکیه یک و پیشنگتی وان دکی پارستنا جبهت النصر دکی راست جبهت النصر کرن لیستا تروری لی پارستنا ویجی دکی پارستنا هن فاصلين دن نكتن لیستا تروری لی عینی وصا ریبازن داعش و ریبازن جبهت النصر نجی جبر بو هین ارکی وان بداوی نبیه هر تم جبونا وان کردکه لسر هندور سوریه دادن شغلاندن و هم جی لدروای جی مثلا لبرانبری ام دکارم میناک بیجن لبرانبری اوروپای جی داده شغلاندن işte از لبداری اگر کو از وانا yani بردم و خطریه که لسر اوروپای بده چیکرن yani جبوناوی افکارتا رابحه yani کرتاکی و خواردنه جبوناوان زختیل چه دکیجی وقت مشیرو وکریجی هم هندور سوریه دا زختیل چه دکی و پی سیاست خود دمشاندنجی و هم لدر بارجی لدولت جیرانجی و لدولت دیترجی وکه کرتکی جقارا تینه بکارانی باشه ما يعني چارەسەریە عفرینێ بنرینەوە ئەم دخوازن نرینەوەی داوی لەسەر عفرینێ بچارەسەریە داویێ هەن وەکو هەوسەروکێ کانتۆنا عفرینێ ون هاتن هەلبژارتن ئالیێ ملەتفا نەها ون يعني خواندنا وات چیه يعني قالوا بس يعني فكرة عسكرية هي لدبلوماسية هي بينقاوين دبلوماسية چنه ايقو جبو عفريني هاتنا آويتن دا آلين اف دولتي دا ام دو خوازن قداري وابكن يعني جبونا وك ام بنافي امي بيجن قالي عفريني وهالوسطة قالي عفريني جبونا رزقار كرنا عفريني ذاتي بالكيشة وراديكالجي راديكال بچه رنگی یعنی ام عفرینه می رزگار بکن امی وگرن عفرینه اف سوزداینا گل عفرینه و سوزداینا ریوبریا عفرینه ذاتی یعنی اف تشتکی بینی قاشه اف مسوگریه جبونا گل عفرینه و هر وهاجی جبونا ویجی برخودانی و بردوام دگه تکوشینا و بلندتر دگه ماندنا خلق عفرینه لشه بایه یعنی برسوا هری مزنش بونا وگراندن عفرینه و جبونا رزگار کرنا عفرینه ام ده الوستان دا جی دبیجن جی دبیجن دبیکو خلق لوی داره بزانه بی او نعردویه او نمالویه او مستوطنین لوی داره دبیکو باش تموی تشتی بزانه بن و جان بکن جی يعني نتني زانين تني تيريناكي دبيك ويت جيان بكن نرحتي دوي داريدا
و هر وها نرحتیه کوجبونا بهتر دولت داگرکریا ترکیه داگرکری خوا بهتر ندیرونش کندن جبونا ویجی هرتم افشتا دیار جی هر کس جی دشوفینه و دبینه وکد ملی سیاسی و دیپلماسی دا هولدانین ما هرتم هنه کو لسر حمو طاولين كو هفديتنين كو تيتشيكرن دسري دا حمو حوارن دا حمو تفاوضا دا يعني رزگار کرن عفرینه و گراندن عفرینه شرطا یکمین جبونا چرا سر کرنه جبر کو نه چرا سر کرن اندر سوریه چه نبه اگر کو دور کی وی دولت کی داگر کر لسر وی هرمه هبه يعني براستي نتنه هلوستما دبيكو هلوستا حكومة سوريا جي وصابه يعني هرمين كونين رزگار کرن جبا دولت تركيا وتجاري چارەسەری چێ نەبە یعنی هەگەر کو ئەم vegeren جەوهرê çارەسەرکردina demokrasî her bûstek ji axa Sûriyê eger ku dagirkirî be wê tu wetaya demokrasiyê nîne be wê tu wetaya azadiyê nîne be di millî diplomasî da xebatên pir mezin tên kirin hevdîtinên pir mezin em çê dikin ku temsîla xelkê Efrînê di wê derê da cê digire و هر واجی تم نقاشین برفره لسر و گراندن عفرینی گل عفرینی و رزگار کرنه و یعنی روش عفرینی گریدای ادلبی جی و گریدای روش حمو سوریه جی بلا ام جی واقعک جی ام بیجن ذات هری داوی جی یعنی هولدانین پرمزن هنه و جهیل مواجی هنه دگو ام دخوازن چرا سرکرنه که سیاسی وره چی کرن يعني أرمانجي ما أف يعني هولدان ما جبوناوي برن جدملي دبلوماسي دا أما وكما دا ديار كرني جبونا ما بريارة مي كو أم خدي لي درد كافنجي وبريارة هذه السركية كو جبو خلق ذكر عفريني وأم عفريني رزقار بكن باشم سپاس أمي بچن با ماموسا رشید شعبان ماموسا رشید شعبان خواندن وی داویه جه پرسگریکا لادلبه و عفرینه و چارنویسا و هر دکان ام گداری تجیب کن داویه پرسگریکا مزن دولتا ترکه بگمان یعنی حیا دولتا ترک داخل سوریه دای تجاری چرسر چنابه جبر وجد بی ام دبین خبطات سرکن ها دبی دولتات ترک جاخا سوریه وکشه اف دولت کی داگر کره گل مواسیق و قوانین دولی دبی رژیما سوریه جی اپوزیون جی اف دولت نامنتوی جی دبی سرکه دولتات ترکیه جی سوریه داخلین گر بخوادن چارەسەری سیاسی سوریه آوا بکن جبر وجی ام دبی جن دولتات ترك روشة وجروج روية سياسات دولتات ترك وأردوغان تيك داره شون داره وأم دبيجين وأم سوز زملاتيخو عفرين ايه رزقار ببه وأم فقرن بسر برندي أفر باشا دولتات ترك وأردوغان ايه جويرا ببه رسبال سپاس جبو هر دو میوان ما ین برز رشید شعبان اندام مکتب سیاسی پارتیا یکیتیا دموکراتیکی کرد سوریه که میوان حریم کردستانی بمرابو هر وها رزدار شیراز همو هفسروکا کانتونا عفرین لشهبای اوجی بمرابو و سپاس جبو همو گهدروان ما این رادوی دنگی گلی کردستان سپاس جبو کارماندن ما سپاس جبو هر کسی گو گهدار بیه جبو دمکدن برنامه روجاوای هون بمینند خیر و خوشیده